noć s 1. na 2. svibnja 1991. Četvorica osječkih policajaca na povratku iz Vukovara prolaze kroz Borovo Selo. Mjesto na samom istoku Hrvatske s nekoliko tisuća stanovnika, uglavnom Srba. Preko Dunava odmah je Srbija. Oni su bili vezani na Srbiju. Već od negdje od siječnja praktično se osjetilo jedna loša atmosfera, klima. Koncem 90. počelo je masovno naoružavanje Srba, koliko znamo. Iz vojnih skladišta davali su im sve naoružanje koje trebaju. Preko Dunava su se naoružavali lokalni šerifi tamo, lokalne vođe. Ono što se moglo prevesti običnim kamionima, to su prevozili u sela gdje žive Srbi. Počeli su postavljati barikade, maltretirati ljude. A tu noć hrvatski su policajci u Borovu Selu primijetili izvješenu i srpsku zastavu, umjesto službene Hrvatske. Oni su išli jednostavno htjeli su uzeti tu zastavu, skinuti. I u biti u tom trenutku oni su njih presreli i zarobili. Sama nazočnost tolikog broja dobrovoljaca, naoružanih dobrovoljaca, četničke provenijencije iz Srpske radikalne stranke, iz Srpske narodne obnove pokazuju da oni tamo nisu došli na piknik. Naša ta 4 policajca, oni su bili sa 2 automobila, 2 su uspjela pobjeći sa jednim automobilom. I doći do Dalja, onda do Osijeka, 2 policajaca su ostala zarobljena od strane tih četničkih dobrovoljaca i mještana iz sela. Sve je počelo mjesec dana prije u Vukovaru. Na Uskrs 1991. Jedno 20-ak policajaca srpske nacionalnosti uzeli su oružje iz skladišta i htjeli su preuzeti stanicu. Znači, to je bio krvavi Uskrs, kad je bila situacija na Plitvicama. Isti dan smo završili, jer su bile neke demonstracije i u Vukovaru. Pa smo ispriječeni u tome i onda su oni napustili protestnu stanicu i otišli u Borovo Selo. I tamo im je bila baza. Praktično od krvavog Uskrsa stvara se jedna psihoza, stvara se napetost. Već 2. travnja je na barikadi u Bršadinu propucana suvozačica u jednom civilnom automobilu. Znali su povremeno tako najveće pucat, pa bilo je ranjenih civila, ljudi, presretnu ljude kad idu na posao ujutro s posla i tako. Imamo tamo straže, imamo izvješća pripadnika JNA koji su zaustavljani, da su ih zaustavili ljudi sa šubarama, sa četničkim oznakama. Kao i prije u Kninu, srbijanski predsjednik Slobodan Milošević organizaciju pobune povjerio je svojim provjerenim kadrovima, čelnicima službe državne bezbednosti, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. To je bilo jedan orkestar koji je svirao onako kako su oni zapovjedali. Izvori naoružanja, skladišta naoružanja su naravno JNA, iz njih se distribuira oružje i raspoređuje onda Srbima na tom prostoru, to je više nego jasno. A osobito ona sela koja su useljena 1920. godine, jer po tom zakonu najprije su Solunci dobili to pravo, onda su dobili četnici pravo na 7 jutara zemlje sjeverno od Save i Dunava. I na tom području je napravljeno 10-ak kolonija u koje su došli četnici i solunaši, to je većinom Srbi. I upravo iz tih sela je počeo napad na hrvatsku vlast, koji nisu priznali izbore u Republici Hrvatskoj. Glavni huškači srpske pobune u Hrvatskoj su radikalni nacionalisti iz Srbije. Na skupovima u hrvatskim selima s većinskim srpskim stanovništvom zazivaju veliku Srbiju. Mi smo imali jedan prosvjedni skup u selu Jagodnjaku gdje je prisutan bio Vojislav Šešelj i njegove pristaše. On je održao jedan miting koji je bio
totalno antihrvatski. Imali smo sve informacije da dolaze, da se naoružavaju, imali smo informacije ko su im veze i sve to. Tu je govorio zastupnik u Srbijanskoj skupštini Milan Paroški vrlo ružno, vrlo prijeteći. Kogod vam dođe i kaže da je ovo njegova međa, taj je uzurpator, taj je došao da osvaja, tog imate prava da ubijete kao kjera pored Sarade, jer je došao na tu. No bio je to samo folklor. Oružanu pobunu vodili su profesionalci. Citiramo, specijalne formacije sposobne da brane i interese srpskog naroda izvan Srbije. Tako ih je u svom govoru pred partijskim drugovima sredinom ožujka najavio predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Oni su već nazočni na području Vukovara, na području Borova Sela. Barikade su podigle na Bršadi, Negoslavci, Borovo Selo, Trpinja i sve to. Praktički nama je u Vukovaru ostala samo ova cesta preko Bogdanovaca. Sve je bilo spremno zato da oni preuzmu svoju otadžbinu do granice Virovitica, Karlovac, Karlobag. Hrvatski državni vrh i predsjednik Tuđman svjesni su opasnosti. Osnivaju dragovoljačke policijske postrojbe za posebne namjene. To su uglavnom bili znači civili koji su imali svoja radna mjesta, koji su imali svoje obitelji i onda su prijavili se za rad u policiju. Znači morali ste ubrzano raditi, sve te segmente obuhvatiti i prirediti ljude da mogu biti pripravni u slučaju bilo kakve napadne akcije ili obrambene akcije. Praktički bilo je onih koji nisu imali nikakvu vojnu obuku, nisu poznavali vojnu taktiku, nisu bili upoznati sa naoružanjem i nisu bili na tom nivou fizičkome koje bi trebalo biti pripadnik jedinice. Moja jedinica bila je smještena na znači stadionu nogometnog kluba sad Cibalje, bivši Dinamo. Tamo smo imali taj, ajmo reći, obučni centar, tamo smo i vježbali i sve ostalo. Pošto sam ja bio 2 mjeseca prije toga došao iz JNA, znao sam se naoružanje za svim, ja sam već bio tamo, obučavao ih za rukovanje naoružanjem i ovo kao instruktor sam bio. To je bilo društvo, ekipa, znali smo se iz srednje škole, iz grada smo se poznali smo se. Znači mi smo bili stvarno nešto posebno. To domoljublje, ta vjera, ta vjera u prijatelja da te neće ostaviti. To je bilo nešto savršeno. Tu se nikad nekome nije neku ružnu riječ rekao, posvadio ili nešto. Baš smo se trudili i bilo šta da smo radili, onda uvijek gledati, joj, ako može on, mogu i ja. I bilo je dosta bilo je poticajno između nas, ali nikad, stvarno, bili smo jedna lijepa ekipa. Vratimo se dvojici zarobljenih hrvatskih policajaca u Borovu Selu. Dvojica policajaca zarobljeni su 1. na 2. 5. u toj noći. Nakon toga načelnici su na svojem nivou razmjenjivali informacije. Josip Hrajhl-Kir i Josip Džaja pokušavaju ishoditi njihovo puštanje na slobodu. Oni su bili u jako teškom stanju, bili su izmasakrirani, izranjavani, pregovori nisu uspjeli i donošena je odluka da se ide osloboditi. Dio Vinkovačke jedinice, njih 30-ak, već je bio pripravan u Vukovaru. Došla je zapovjed, tamo je da izađemo van u dvorište, postrojili se, nismo znali tem sa radnikom. Zapovjednik akcije je bio Martin Matković. On je vodio momke, a Stipan Bošnjak je bio načelnik tih operativnih poslova, ali samu akciju je vodio Martin Matković, isto po mom dubokom uvjerenju, profesionalno i ljudski jako dobar i policajac i čovjek. Ja sam svoje ljude postrojio, to sam im rekao. Bošnjak mi je rekao da ostavim 2 čovjeka. To je bila prepirka ko će ostati Svi su htjeli ići. Niko nije htio ostati. U to vrijeme se zadesio na straži, Perica Zdenko. I kako sam ja postrojio ti 20 ljudi, ja sam rekao Perice, ko je na straži, ostaje na straži.
Vukao me za rukave. Ja moram ići. Zapovjedniče, ja moram ići. Ja kažem, Perica, idi nazad, idi na stražu tamo. On kaže, ja moram ići, ja se sramotan, ne mogu vratiti u Nuštar ako ja ne budem išao u Borovo Selo. Mogao je ostati na straži, nitko mu ništa ne bi mogao prigovoriti. Međutim, on je toliko navaljivao da je zapovjednik na kraju popustio. Pogledao sam u vod, vidio sam malog Gotovca. Malo mi je bio nesiguran, malo mi se kao tresao. I ja sam mu rekao, Gotovac, idi na stražu, Perica je na njegovo mjesto. I tako je Zdenko Perica završio u akciji. Ja sam osobno pozdravio sam se s njima kad su išli. Na ulazu, sjećam se i danas, sjedio je Perica iz Nuštra i iz Vinkovaca, Vučić, Dalston zvani. Oni su rekli, zapovjedniče, znaš da vama samo vjerujemo, dođite za nam. Ja sam rekao, dođu. I pokušali su, ali ni Perici ni Vučiću više nije bilo pomoći. Normalno idemo na intervenciju, idemo koji na svaku intervenciju što ideš. Ne razmišljaš sad da ćeš otići na neku intervenciju gdje ćeš ti izgubiti život. Mislim, to je neki prosvjedi biti, ili tako smo računali mi sami međusobno kako smo pričali. Prije nego što su momci otišli, Stipan je obišao dečke u autobusima. Bošnjaku sam iznimno vjerovao i rekao je da idemo u Borovo Selo. Matković da sa svojim ljudima uniđe u mjesnu zajednicu i oslobodi naša dva policajca koja su bili zarobita, a moj vod je morao opkoliti mjesnu zajednicu da ne bi niko prišao. Mi smo imali zadaću koju on nama rekao, znači situacija je taka, vi trebate samo ući u Borovo Selo, tamo gdje se ovi naši nalaze, potovariti, staviti u autobuse te njihove zarobljene kolovođe i te naše pripadnike koji su oslobođene, a mi s vanjske strane autobuse ispred autobuse van Borova Sela. S tim da je jedan od prijatelja naših pitao kaj ako bude neko pucao po nama. On je rekao kao ko smije pucati na hrvatsku policiju, ali ako budu pucali po vama, onda uzvratite i vi paljbu. Stipan Bošnjak je bio profesionalni policajac, volio je svoj posao, volio je svoje momke. Rekao mi je, Andabak, izdržite 20 minuta po sata, mi ćemo doći sa vinkovačke strane, Osječani će doći sa osječke strane. Mi krenuli autobusom tim jednim 3 vozila ispred nas, svi smo jedva čekali da krene se. Samo da krenemo, da idemo. Dok grupa za oslobađanje dvojice zarobljenih hrvatskih policajaca ulazi s vukovarske strane. U Borovo Selo za njima dolaze još 2 grupe, Vinkovačka i Osječka, svaka sa svoje strane. Mi smo dobili zapovjed ujutro, sakupili smo ljude što smo imali i sjeli smo u vozila. Po zapovjedi krenuli smo putem Dalja i krenuli smo na Borovo Selo. Istovremeno s osječkom grupom koja ide preko Dalja, uz lijevu obalu Dunava, Borovu Selu prilazi i Vinkovačka grupa. Preko Bršadina smo išli. Tamo je bilo nekakvi tamo i čudni životinja na ulici tamo pred kafićom, tad smo vidjeli nekakve tamo bradonje s kokardama i to sve. Oni su gledali nas, mi smo imali navučene zastore na autobusu, malo smo škicali, gledali šta se dešava. Prva u selo ulaze 3 automobila. Ja sam u koloni bio, treći, to je Land Rover, onaj stari. Prvi je bio Ida Rekord, drugi je bio Range Rover, oni su bili dosta brži od mene. Glavnina vukovarske grupe išla je za njima u autobusu, a još iza njih i Vinkovačka. I kad smo došli do Borova Sela, znači prešli smo prugu, ništa, sve je normalno bilo. Vidjeli smo da su one široke borovske ulice puste, prazne, nismo psa vidjeli na cesti. Nam je to bilo malo čudno, idemo prema selu, a ništa se ne dešava. Dok njihove kolege iz prva 2 automobila već izlaze iz vozila, oni tek ulaze u selo. Dolaskom u Borovo Selo, oni su se zaustavili, vidim, izašli su, ja sam možda bio 200-tinjak metara iza njih. I vidim, odmah je počela pusnjava, počela je po nama. Ja sam rekao vozaču, odmah stani da izlazimo van. Jer me bilo strah da će nas pogoditi romblon ili nešto, šta ja znam, u tom autobusu i on je odmah stao. To je se pucalo, to su snajperi, teški mitraljezi tukli, to je bilo ništa nam nije bilo jasno. Kako sam stao ja do danas, ne znam kako sam ja
uspio stati da nikoga tu niko nije recimo stradao u njemu, nikog nisu pogodili. To je fjukalo na sve strane. Znači, ko je izišao sa mnom na prednja vrata, imao sam uvid u to, neki moji vojnici su izišli na zadnja vrata. Znači, u toj situaciji kad sam ja izašao iz drugog autobusa i moja ekipa, kad smo se raširili s lijeve i desne strane autobusa, vidjeli smo, nema na cesti, smo glineni golubovi, znači, pitanje je kad će neko pasti od nas. Čim se stalo na prva 3 vozila, to je počelo pucati, čak su vrata ostala otvorena vozilima i onda smo mi iskočili smo iz autobusa i krenuli smo prema centru tamo gdje su ova vozila bila ostala. Ja sam legao u taj kanal i normalno kontaktirao sam se sa zapovjednikom, rekao mi je da budem tu. Ja sam rekao da mi neko dođe, nije niko mogao preći jer to je bila strahovita paljba. Crnković je bio kraj mene, ispred mene Vučić, ovi koji su došli prvi vozila. Dovikivali smo se. Ja nisam znao ko je sve sa moje, znači preko puta ceste. Znao sam da je moja ekipa, ali nisam znao gdje su. Došli smo do mjesne zajednice gdje je bila jedna trafika i tu smo zalegli pored te trafike i otale smo gledali preko kuće jer pucali su po nama i mi smo pucali po njima. Ja sam imao problema sa puškom, deformirala se puška, onda sam tražio da mi se donese druga. Janko Hrala je u toj paljbi prenio pušku, prenio je i pušku za suzavac i prenio mi je da ćemo morati unići u zgradu mjesne zajednice da pucam suzavac na mjesnu zajednicu da dečki mogu unići unutra. I tu smo se mi borili jedno 20 minuta, ajmo reći, ja nisam imao ni jednoga mrtvoga. Pucao sam suzavac, pogodio sam, nisam iz prve, pogodio sam iz druge, kroz prozor. Vidio sam Vučića i Vučić je vikao povlači se u kuće. Kad je bio ovako, ležao je na leđima, već je bio pogođen 2-3 puta sigurno. Je rekao povlačite se u kuće. Okrenem se, vidim Mereša u kapiji gdje kleči i puca preko po kućama. Ja kažem, Mereš, ti nas štiti, mi ćemo preći u prvu kuću. Ležali smo na cesti dole pod mostovima skoro dobrih pola sata, sat vremena dok nismo došli do prve kuće, ali niste se uopće mogli kretati, god ste sedili, to je bilo paljba nenormalna po nama. I ja sam rekao svojim dečkima, ulazimo u tu prvu kuću, vidim ovoga mrtvoga, probam ga vući, vidim da je gotov, ne daje nikakve znakove života, kutevnike preko njega. Prije toga sam zvao na Motorolu da mi se javi Bošnjak, Bošnjak mi se nije javio, nego mi se javio Srednoselac, mislim da je on bio načelnik policijske uprave Vukovar. I Srednoselac mi se javio i rekao je Andabak, samo vas vojska može spasiti. Negdje istovremeno dok ga Andabak zove, Stipan Bošnjak bori se za život na ulasku u Borovo selo. Jedno vrijeme se nije čulo na vezi o njima šta, kako, gdje, zašto i Stipan je odlučio uz dozvolu načelnika Džaje da ode u Borovo selo da vidi dokle je došla akcija, kako momci stoje i tako dalje. I nas dvojica smo krenuli, kažem, sa autom prema Borovom selu. Naišao je načelnik Bošnjak, naišao je Franjo Čopčić i ja sam ih baš zaustavio i rekao nemojte ih tamo, čuje se pucnjava, nastradat ćete. Načelnik je rekao, ma kaže ja te ljude poznam, ne vjerujem da će oni pucati na nas. I oni su krenuli, ja sam odmah u auto i krenuo za njima. Došli su na ulaz kod pružnog prelaza. Oni su bili parkirano u desnoj traci neka vozila od nekog cirkusa, kamp kućica i to. I oni su prešli na lijevu stranu da to obiđu i čim su prešli s druge strane da se vrate na svoju traku, počela je pucnjava sa lijeve strane na njih. Oni su parkirali i izletili u kanal. Četnici su bili spremni. Znači nisu oni ni razmišljali da li je to sada neki civil ili ovo ono, oni su izgleda točno znali sve. U toj su kući živio jedan od mojih policajaca iz Vukovara, Srbin, koji je radio u prometu. Bacili smo se u kanal, iz kanala uzvratili vatru. Ja sam došao do tih kućica, stao i došao sam do
kružnog prelaza i vidio sam Franju gdje leži u kanalu i vidio sam Bošnjaka gdje je izvirivo i gleda na tu stranu odakle su pucali po autu. I u tom momentu ga je pogodio s druge strane. Ja sam otpuzao do Stipana i onda sam vidio da je, nažalost, na samom početku dobio metak u vrat. Kasnije kad je došao iz Cota, doveo ljude, poginuo od njegovi ljudi Mali Čatić, kraj Franje je poginuo načelnik Bošnjak, ova dvojica ranjena. Hrvatske snage nisu mogle probiti, nema teorije, to je bilo tamo, to se pucalo na sve strane, to nije znao ko puca. Nisu mogli ni ovi s osječke strane, ni ovi naši odavde. Ja sam uletio u prvu kuću i nas još 10-12, možda koliko nas je bilo, koji smo uspjeli. Vidite tamo da ostaje ležati Graš, odmah pogođen čim smo došli, Zoran Graš, odmah kraj mene. Hrala je strašan dečko bio, mi smo i odrasli zajedno, on je 2 godine mlađi od mene. Kad smo više ostali bez municije, tražio sam znači iz kuće da pucaju okolo, da uzvrate paljbu, da mi možemo pretrčati preko. Ja kažem, Kutenik ide tamo kod Dereša, ide u prvo dvorište, on kaže zapovjedniče, ja se ne mogu dignuti. I ja sam njega pretrčao preko toga mrtvoga, zgrabio i odnio sam ga u to dvorište. Tu je nas bilo jedno 5-6. Mi smo rekli, čuj, idemo na 3-4 pa ćemo probati, ali moramo jedan po jedan jer u kuću ne možemo sad nas trojica, sudarit ćemo se negdje. Pazite, imate pancirke, imate opremu, treba otvoriti ulazna vrata, na brisanom ste prostoru, a to je bila paljba neupisiva paljba. I krenuo je, Željko Hrala je krenuo prvi, njega je pogodilo u nogu. I mi smo utrčali u kuću i onda su neko je zapovjedio da probam nekoga izvući koja je ranjena. Ja sam se nekako, čekao sam da se smiri paljba, ja isto kad sam krenuo dobio sam u nogu, isto me pogodilo u desnu nogu, ja sam se, kako me pogodilo, ja sam se odmah bacio natrag, nisam mogao dalje. Hrala je ukovan, kako je pogonjen bio, imao je rupu na nogi i onda smo ja i Crnković istrčali van, da ga uvučemo i tad je Crnković pogonjen. Grudobran vam je živica, živa ograda, faktički nemate grudobran. Ja sam imao jedan strašan grudobran koji nikad neću zaboraviti u životu. A to je Luka Crnković koji je, faktički sam ja sa Lukom, Luka je ležao po dužini, tako da je meni moj kolega bio grudobran. A Hralu smo uspjeli uvući unutra u kuću. On je bio ranjen i iz te kuće smo se mi borili, ajmo reći jedno 3-4 sata smo se iz te kuće borili. Tu je Hrala umirao, poljevali smo ga s vodom, kako je ko uvatio vremena. Hrala je umro možda neki sat vremena, tako neki. Unutra iz krvarije. To je bila rupa na nozi ovako. U toj kući smo, da ne zaboravim, zatekli 2 starijih ljudi, oni su rekli da su Mađari. Kaže, djeco, gdje ste tu došli, pobiće i nas, pobiće i vas. Jedno su uspjeli unići u tu obiteljsku kuću kraj mjesne zajednice, a druga ekipa je, znači ovi što su ostali vani, oni su većinom izginuli. Kod nas je bila dole ambulanta, tamo su jedni momci ušli u ambulantu. Na kraju se uspostavilo da u toj zgradi, znači mjesnoj zajednici gdje su oni bili, nije bilo nikoga. A u istoj toj zgradi imate dole u prizemlju, imate ambulantu njihovu i pa grubo zvuči da su oni svoje žene i djecu ostavili u toj ambulanti. Mi smo u tu kuću ušli i sad drugi dio postrojbe koji je došao iza nas, oni su ostali tamo onome kafiću. Morali smo kroz podrum ući razbizga. Mislim, koliko je to poštenje bilo tad i policije. Znam da je jedan Drago prijatelj rekao kao nemojte razbijati staklo, kad dođemo u Vinkovce završimo na suspenziji jer smo provalili objekat. Sam rekao, Drago, čuj, bitno da se spasimo sada. I tako smo nas dvojica ušli u taj lokal San Marino kroz podrum. Odmah smo izvršili pregled objekta, u tom objektu smo našli jedno 10-ak je bilo ovih srpskih tamo nekakvih mještana, šta su, nemam pojma, oni su sjedli u tom San Marinu i konobarica jedna bila, mi smo to njih odmah pregledali, kod nekakvih smo našli jedan imao pištolj. I osječki autobus koji dolazi iz pravca Dalja na prilazu Borovu selu upada u zasjedu.
naša sreća u biti. Što tamo isto na drugoj strani, znači gdje je bio taj punkt, što smo mi otvorili vatru prema našim vozilima i propucali šajbu na autobusu, pa su, kad je recimo taj autobus bio na jedno 300-350 metara do toga punkta i tog trenutka se stalo. Nakon toga smo izvukli ljude iz vozila i po nekom vojnom rasporedu smo ih rasporedili sa lijeve i desne strane od ceste. Sa lijeve strane je Dunav, blizina Dunava i šumovit je bio teren, tako da smo najveći dio snaga imali na tome području, a sa desne strane od puta je bilo žitno polje gdje smo rasporedili 2 voda po odeljenjima i korak po korak se približavali. To je bilo strahovito spavno vrijeme, ne? I onda, dok smo mi bili još u toj pšenici i tako dalje, onda je došao onaj proljetni pljusak koji nas je oprao i onda u toj pšenici ona je bila vjerojatno tretirana sa nekim otrovom. Mi smo bili poluošamućeni od tog udisanja otrova jer smo morao biti nisko na laktovima, na koljenima i to je bilo znači puzanje prema naprijed. Puščana vatra je trajala 2-3 sata. Mi smo išli korak po korak, došli smo blizu barikada. Oni su imali, mi smo vidjeli snajperiste, vidjelo se točno gore na krovu iza dimnjaka, vidjeli smo gdje su bili, znači oni su imali nas praktično, mogli su gađati kako su htjeli ko glinene golubove jer smo mi bili praktično na pladanje. U tom momentu nismo znali šta se dešava sa Vinkovačkom jedinicom, nismo imali nikakvu vezu. Mi nismo znali niti da ima tamo mrtvih vinkovačkih specijalaca. Nismo znali ništa. Da smo znali da se to desilo sa pripadnicima jedinice iz Vinkovaca, da su stradali, pa ne bi nas zaustavilo, mi bi se žrtvovali, mi bi vjerojatno išli na metak. Pripadnicima Vinkovačke jedinice činilo se da agoniji nema kraja. Ja sam ostao zadnji tovan. Kontaktirao sam sa zapovjednikom, s dečkima iz kuće, ali jednostavno ja se nisam smio pomakati. Nisam se mogao pomakati. Jednostavno nismo mogli provjeriti nismo mogli. Jer smo mi otvarali vatru s prozora, a to je sve bilo nasumično otvaranje vatre. A to je, jednostavno nismo mogli nikoga vikati, oni su pucali sve sakriveni. Sa krovova, okolo, sve to je nemoguće bilo opisati kako je to bilo. To je bila, znači, nenormalna puščana palba, trombloni su se bacali. To su prozori bili duplo širi nakon akcije nego što je kad smo mi došli tamo. Pred mene je poginio Grbavac Antun, ispod mog prozora je pogođen. Išao je do kući Motorolu i on je pogođen. Ovamo je Cule isto poginio, isto lijevo od mene. Perica, pokojni Zdenko, poginje to. Ja sam svojima dečkima rekao, ostavi svako jedan metak za sebe i jednu bombu, kad padne mrak, idemo prema Dunavu. Oni su rekli dobro. Ja sam se bio dočepao nekakvog telefona tamo, onda sam uspio dobiti na stadionu našeg tamo jednoga koji mi je rekao, čuj mali, šta se dešava, ja sam rekao, dešava se to i to. Kaže on, trenutno poduzimamo sve ako možemo da vam dođemo pomoć. Načelnik Džaja je kontaktirao sa komandantima kasarne i oni su tražili da dođu, da se to riješi, da pomognu. Kada je došao onda potpukovnik Dušan Lončar, on je bio zapovjednik te motomehanizovane jedinice, tražio je tamo nekoga da dođe na pregovore, međutim načelnik Džaja je kategorički zahtijevao da to bude Franjo Čopčić. Sada. Ja krenem da se dignem iz kanala, a svi četnici koji su svi izašli na ulicu kada je vojska došla. Svi puške na mene. Normalno, treba ustašu ubiti. Franjo Čopčić na koncu ulazi u selo Sionea, kao i 2 ekipe hitne pomoći iz Vinkovačke bolnice koje su vodili dr. Nikola Drobnjak i dr. Mladen Karlić. A možda 4, pola 5 ide iz Vukovara kolona vojna sa tenkovima, transporterima i mi se odmah ubacimo u tu kolonu i kad smo se mi ubacili, ništa mi nismo nikog pitali, onda se zaustavio sa kolona i izišao je potpukovnik Lončar, se zvao koliko se sjećam, i pitao, mi smo rekli da ima ranjenih i da idemo s njima tamo i pustili su nas u koloni. Odjednom je se pojavila ta jedna
kao neka tampon zona i oni su počeli voziti se sa onim svojim borbenim vozilima po selu i cijelo vrijeme su na megafon vikali prolazi jedinici JNA, ukoliko neko bude pucao po njima da će uzvratiti paljbu. I oni su tako išli gore dole i oni su to krstali ko krstarica tamo po Borovo selu. Kad smo došli u sami centar mjesta, ovako sa desne strane smo ugledali jedno 6 nepokretnih tijela naših policajaca. Prije dolaska, znači, JNA prošla je vukovarska hitna pomoć i čovjek je stao na cesti, izišao je, došao je, ja sam pokazao da sam ranjen u nogu. I vele ovi, Dušane, ostavi ga, ubit ćemo i tebe i njega. Ja nisam znao šta da. Ne možete pucati na nenaoružanog čovjeka, medicinsko osoblje. Ovaj jedan prijatelj što je bio s nama, da on je bio jedan iz kola hitne pomoći, su na njega isto bacili bombu, tražio pomoć, prijatelj je bio ranjen da pokupe ga tamo, ovi su mu bacili bombu i samo su prošli, onda isto od te bombe, ne znam, dio ga je odvalilo asfalta čega, ali pa ga je pogodilo u glavu. Pretpostavljam da su to bila kola liječnika, odnosno saniteta u Borovu selu. Gledao sam naše dečke koji nisu bili svi mrtvi. Ispred, na travi, zlo je. Ne možeš im pomoći. Znaju da nemate di. Onda vas zovu, nas su zvali Tuđmanovci, Ustaša, pa klaćemo vas, klaćemo te kad te uvatimo, pa sestru ćemo ti, majku ćemo ti. Mislim, užasno uopće razgovarati, a nemoćni ste, u tome ne možete ništa. Šoškočanin viče, ajmo Ustašo, jer je primijetio jednog da je živ. Dolazi ovamo, a on jadan ne može hodat. On mu ponavlja, dolazi, bacit ću bombu. I ona ne reagira. Čovjek je puzao preko ceste do Šoškočanina. Za njim je ovako širok krvav trag ostajao. Taj kapetan kaže, mi ćemo unići u dvorište, ne pucajte po nama, da ovi prestanu paljbu, već kad je bio kraj akcije. I oni su otvorili kapiju i unišli su u dvorište za transporterom. Gledao sam ovako u transporter, vidim otvaraju se vrata. Kad se otvorila ta vrata, to je bio strašan prasak. Kad sam pogođen u glavu. Oblila me neka toplina, počelo mi je uho desno zujat, neko zujanje, nemate ni osjećaj da ste pogođeni. Ali vidim komad svoje ove policijske čelabe sa vizirom smo imali. Vidim komad ovako sa strane, vidim krvav. Vidim da ću izgubiti svijest. Rekao sam samo, dečki, Bog, vidimo se i moja luda sreća što sam krenuo za zbrojevku, znači da se ubijem. Završila mi je tako brada. Na ruci izgubio sam svijest. Situacija je napeta. Hrvatski policajci na rubu su sukoba s JNA. Oni kad su ušli unutra, govorili s nama da predamo oružje. I nagovorili. Mi, međutim, nema šanse nismo htjeli dati oružje. Onog trenutka kad je on rekao ostavite oružje, svi dečki, bez komande, samo su okrenuli oružje prema njima. Ja sam rekao, mi ni metka ne ostavljamo. Trebalo je vidjeti te face, to su mladi vojnici bili. Pa njima je iz očiju virio strah. Onda je rekao, predajte municiju. Ja sam rekao, šta će nam municija bez oružja. On je rekao, zakočite puške i unište transporter. Ja kam to može, zakočili smo puške i unišli smo transporter. Svi su izašli na ulice, staro, mlado, djeca ovaka, koja tek valjda znaju govoriti, stalno su vrištali, pobij Ustaše. Ko je Ustaše, brate? Kad vidite da su to ljudi koji su, čini mi se, i pijani, zakrvavljeni očiju, očito onako nabrijani na neki način da su ovo, došli su Ustaše da ih pobiju. Jer postojala je, ta priča se proširila po mjestu da idu ustaški policajci pobiti njihove žene i djece. Tako su oni pričali kad smo mi tamo stojali. Nismo imali cilj ubiti civila, da mi nekog proganjamo, naganjamo, lovimo, pucamo. Nama je bilo isto Hrvat, Srbin, nismo nikoga došli ubijati.
S tim da su oni cijelo vrijeme vikali šta je ustaše, pa su vrijeđali Tuđmana, pa su vrijeđali Šuška, pa su prodali su vas. Nakon 1 minutu, 2, neko kuca na vrata transportera. Ja kapitana držim na nišanu. Tamo su neka 2 vojnika, vidim da su svi bili uplašeni što su vozili taj transporter. I otvaraju se vrata i kaže ja sam Šoškočanin, vidiš, znam da ima bradu. Šoškočanin došao još njih par, govori daj da ja vidim te ustaše koje je došle, kaže srpsku decu hvatilo, da ih vidim ja. U sjećanju ostaje ono zajapureno lice tog četničkog vojvode, šta li je bio uglavnom četnika, i smirenost našeg zapovjednika akcije. Ovaj njemu, ja znam di ti stanuješ, Šoškočanin Martinu, znam ti roditelje, znam adresu i kažemo adresu u Županji gdje je, sve ću i pogled, ovaj njemu kaže, ma šta si ti? Ali tako smireno, mrtvo hladno, a ti ne možeš ništa. Ne mogu doslovce od riječi do riječi prepričati, ali nekoliko minuta je to tako bilo. Pjeni, prijeti, ubit, zaklat, rasturit, zapalit. Borovska ulica, trebate vidjeti kolika je ta ulica široka, da bacite upaljač ne može pasti na cestu koliko ih je bilo. I svi su nešto, i onda je Šoškočanin rekao kao, dobro, sad će izaći, ali sredit ćemo mi njih večeras u Vukovaru. I kaže, ja sam vaši dosta pobio, kaže, i onda mu je ovaj kapetan rekao da je to dobro da zatvori, ta sam na prvi puta vidio zadnji puta i onda je zatvorio vrata i tako nas je vojska izvela van pruge. Dok JNA izvodi iz sela preživjele hrvatske policajce, dr. Karlić pokušava spasiti što više ranjenih. Imaju jednog policajca koji sjedi uz rub kuće, ranjen u natkoljenicu i kaže, evo jedan vaš pa ga previjte. I ja kažem temu mom tehničaru da izvadi zavoje i to da previjemo, onda pregledamo i on, jedan od civila mu stane na nogu, gazi po njemu, uzme šljemom ga udara i opsuje nama svima majku ustašku. Naravno, kako sam bio saget prema njemu da vidim šta je, pogledam ga onako automatski nekako i on me uhvati za kosu i šta me gledaš, hoćeš da te zakoljem. I ja se ukočio, naravno, od straha, ne znam šta će se dogoditi, sreća neko iza od tih civila, kaže, nemoj doktore, pusti doktor, nemoj ih dirati. Ja mogu zahvaliti doktoru Karliću da me je spasio. Vidim nekoliko je bilo mrtvih policajaca, ali iza jedne žive ograde leži jedan dečko, onako još diše, bljed, ranjen u glavu od ostraga i pitam njega kako, ali on vidim da je bio onako u šoku. I dolazi s puškom i kaže šta je s njim, nosi njega u dvorište. Ja kažem ne mogu njega, on je gotov, evo vidi mu se mozak. Kaže nosi ga onda Franji. Faktički me skinuo s četničeg noža. Jesu htjeli uši rezati, jedni klat, pa su onda odlučili eto ti ustaša, pa nek crkne ustaša. Borio se čovjek stvarno za mene. Na samom izlasku iz Borova sela ja sam prolazio osobno gdje su oni dovukli sve te naše poginuli na jednu hrpu i gdje su oni dolazili s automatskim puškama, znači na njih su ispaljivali koliko ima metaka u pušci, oni su toliko ispali. Oni su slabili, oni su i vikali, da zakoljem ako neko nije mrtav, psuju naravno svima, majke, ustaške i svašta. Mi smo u onome prolazu pokušali vidjeti ko je, ali nismo mogli prepoznati tko je od naših prijatelja. Znali smo samo da je naš, jer ima naše pancirke, našu uniformu je imao. Kad smo izašli na tamo kraj Borova, mi smo svi bili već izbezumljeni. Nismo znali ni šta je bilo, ni kako je bilo, ni zbog čega. I samo se izveli i onda smo se vratili u policijsku stanicu u Vukovar. Njega su dovezli te mrtve i tamo poslagali ih unutra u stanicu. Pogledali smo koji su. Tako da je tek smo onda shvatili šta je bilo i šta smo prošli i kako smo mogli svi proći. Oni bi nas vjerojatno sve pobili da JNA stvarno nije ušla pošteno. Ja kažem, opet se vraćam na početak priče. Oni su pošteno ušli u Borovo selo. Znači iz smjera dalje, iz 2 smjera su. Iz Vukovara i smjera dalje. Oni su ušli unutra. Oni su u biti otišli u Borovo selo, prošli taj punkt gdje su bili naoružani četnici. Prošli su, znači, kolona JNA prema
centru Borova Sela, nakon jedno pola sata do 40 minuta, na punkt taj gdje su bili četnici, došla su 3 oklopna vozila, ta jedna... Jugoslavijska narodna armija postavila se u obliku potkove, znači u jednom poluluku koji je jednostavno sva ispred njihovih rovova i barikada su bili oklopni transporteri. Ruku na srce oni nisu pucali na nas i kad je došla zapovjed da se povučemo, mi smo se povukli. Tek tada, kad smo se vratili smo se u dalj, onda smo u dalju čuli otprilike šta je bilo u Borovu Selu. Izvlačenje tijela poginulih hrvatskih policajaca trajalo je do kasnih večernjih sati. To je bilo strašno. Jer na večer u 8 sati mrak, oni slave, tisuće njih naoružanih, nema svjetla, mi smo otišli i u tu kuću, to je gore u kući je u sobi bio, mislim da se Hrava zvao taj policajac, bio je pogođen u natkoljenicu, negdje u preponu, prilike iskrvario, bila je pored njega čaša vode na nekom stoliću, ležao u krevetu tako mrtav, njega smo preuzeli i kad smo izlazili to je tisuće njih okolo, htjelo ga dokrajči da ga ubiju, da nakon nije mrtav, psuju nama svima i tako. Svi su šutili, svi su bili baš utučeni, pogotovo kad su nam počeli naše prijatelje dovoziti, kad smo vidjeli šta je to, kako se to odigralo, to je bio šok za sve. O pokojnom Stipanu Bošnjaku sam ja tek čuo kad nas je vojska izvela van, nakon toga svega da je on poginio, jer ja sam vjerovao njemu, onda kasnije kad sam razmišljao, onda sam znao kad je on poginio da je to, da nam više niko nije mogao doći u pomoć. Vjerujem da je on živ ostao, da bi on sve natjerao da se spoje sa nama. To je moje mišljenje i tako. Znači njemu sam vjerovao, jako sam mu vjerovao i on je rekao da izdržimo 20 minuta do pola sata. Mi smo toliko izdržali i onda kad mi Crnog Sela se rekao da nas samo vojska može izvući van, ni mi je rekao da je Stipan poginio. Nakon jednog 5-6 dana sam se probudio iz kome. Došao je doktor Njavro sa, mislim, isto doktorom Popovićem i tako pogledali su me, nije im baš bilo jasno kako sam ja uopće ostao živ. Tadašnji pomoćnik ministra unutarnjih poslova za javnu sigurnost Vice Vukojević kaže nije znao za akciju. A negdje poslijepodne nazvao me zamjenik ministra Slavko Degoricija i rekao da imamo katastrofu, treba ići. Ja oni Slavek, gdje trebam ići? Kaže, trebaš ići u Vukovar, u Borovom Selu imamo 12 mrtvi, ne znam koliko, 20 ranjenih i ostalo. Negdje oko 1 sat, možda malo prije, iz Zagreba je, što nas je sve iznenadilo, došao Vice Vukojević. On je prvi koji je došao. Ministarstvo unutarnjih poslova tada je bilo prazno, nikoga nije bilo unutra. Svi su pobjegli. Pa tko je onda i zašto hrvatske policajce poslao u Borovo Selo? Prve spoznaje o tome Vukojević je dobio već pri tom prvom posjetu Vinkovcima. Tamo je načelnik policijske uprave bio Josip Žaja, koji je bio isto tako kad sam došao potpuno smeten, on ne zna ništa, on je njemu ko je policiju poslao, po čijem nalogu i tako dalje. To je bila direktna zapovjed iz Zagreba. Znači, mene čak ni imena ne interesiraju, ali to svima poznato, Boljkovac, ministar, Degoricija, pomoćnik. I onda se spomenulo ime Slavka Degoricije, zamjenika ministra. Brojna pitanja motala su se po glavi nakon teškog stradanja hrvatskih policajaca. I onda je na kolegiju ministarstva unutarnjih poslova donešena odluka o osnivanju komisije za utvrđivanje istine o događaju u Borovom Selu. U tu komisiju sam imenovan ja, Franjo Vugrinec i Željko Tomljenović. Dok je Hrvatska oplakivala svoje hrabre policajce, a svijet se pitao što se to događa u Jugoslaviji, pred Hrvatskom obavještajnom službom težak posao. Poslije Borova Sela su preuzela je služba, su obradu i ostalo, a mi smo radili samo istragu. Franjo Vugrinec i ja je, Željko Tomljenović nije htio raditi u tome. Tako da je knjiga spala na 2 slova.
Dok su se vinkovački dečki oporavljali od šoka, istraga je usmjerena prema Osijeku. Ponajprije na pitanje što su u noći s 1. na 2. svibnja četvorica osječkih policajaca radila u Borovu Selu i tko ih tamo šalje. Imali smo informacije da je iz policijske uprave Osječke da su poslana 4 policajca, ja ne znam s kojom svrhom, da skinu zastavu, što li je to ima jako puno priča. Zadnje selo koje pripada Osječko-baranjskoj, to je bilo mjesto Daljne. Oni nisu smjeli biti uopće u Borovom Selu. To je područje policijske uprave Vinkovci. Oni su potpuno bespravno tu došli. Razgovarali smo i sa Kirom, koji je bio načelnik policijske uprave Osijek. Mi nismo uopće došli do nekog rezultata zašto su osječki policajci bili u Borovom Selu. Na upit moj šta su radili, kakva patrola u Borovu Selu, kad je to naš rejon i oni nemaju ovlasti, niti mogu doći u patrolu. On je samo rekao, mi smo bili u patroli i to je gotovo. Policija iz Vinkovaca je išla osloboditi te policajce. A da načelnik policije ne zna uopće zašto su oni tamo. Ni jedan ni drugi. Ali tko onda donosi odluku o akciji njihovog oslobađanja? Bio sam i prisutan kada je u razgovoru, pretpostavljam sa Goricijem ili Boljkovcem, ponovljeno načelniku da pošalje policajce u Borovo Selo da oslobode svoju dvojicu kolega. To je bila direktna zapovjed iz Zagreba. Poslije načelnik Džaja ponovo zvao Srednjoselca i mene u Vukovar i rekao da je dobio faks od pomoćnika Degoricije da idemo osloboditi. Kasnije smo razgovarali sa Josipom Žajom, načelnikom policijske uprave u Vinkovcima. On je još tu ponovio da je njega nazvao Degoricija i kaže da tu akciju treba izvesti, ali bez ikakvog ugrožavanja. Znači, od njih je stigla zapovjed, a nažalost, kasnije su pokušali, kada se ispostavilo da je akcija propala, izginilo nam je puno. Teško je i danas se sjetiti toga. Onda su htjeli sve to svaliti na našeg načelnika i prijatelja Josipa Džaju. Odluku su, nema ni najmanje dvojbe, donijela dvojica spomenutih u Zagrebu. Vodila akcija, mislim, sa razine MUP-a. Znači, oni su morali dati zeleno svjetlo da krenu vinkovački specijalci, da krenu specijalci iz smjera Osijeka, da se ta 2 policajca spase, da se spase njihov život, ne? Ali zašto i temeljem čijih dojava? To vjerojatno nikada nećemo doznati. Dok vinkovački i osječki specijalci ginu kako bi oslobodili svoje kolege, njih više nema u Borovu Selu. I zapravo je hrvatska policija krenula da bi ih vratila, ne znajući da su oni već tijekom večeri prebačeni u Novi Sad. Možda je baš ovo trenutak da se vratimo službi državne bezbednosti i organizatorima pobune s početka priče. Stipa Bošnjak je, kako sam čuo, razgovarao s telefonom, ali je telefon iznosio s druge strane prozora. Međutim, ta policija ili policija kompletno u Hrvatskoj nije znala da sve linije iz Zagreba do Vukovara i Osijeka idu preko Beograda. Nema nikakve dvojbe da je srpska služba znala svaki korak hrvatskih specijalaca i pripremila zasjedu u koju su oni upali kao glineni golubovi. Kao da smo zaboravili da u i policijskoj postaji također radi, naročito na onim šalterima i šta ti ja znam, masa srpskog življa, pretežno žene. Ja sam kasnije čuo da su one i dojavile točno kada momci kreću.
No jesu li srpske službe režirale i noćnu zasjedu u Osječkoj patroli, a njihova agentura u Zagrebu, unatoč pregovorima o njihovom puštanju, potaknula ishitrenu reakciju MUP-a? Vjerojatno jesu, jer kako drugačije objasniti da su u samo nekoliko sati osječki policajci odvezani u Novi Sad. Specijalne formacije službe državne bezbednosti pripremile zasjedu, a hrvatski policajci požurili intervenirati. Taj dan je posebno ostao upamćen u novijoj hrvatskoj povijesti. To je jedan od, kako ga je nazvao i predsjednik Tuđman, najtežih dana kad je uspostavljena demokratska vlast u Hrvatskoj. Naime, toga dana ubijeno je 13 hrvatskih policajaca. 12 u Borovu Selu i jedan policajac, Franko Lisica, u Polači u zaleđu Zadra. I taj događaj je potresao Hrvatsku. Rat je najveće ljudsko zlo. I rat nikome nije nikada donio ništa dobro. Nikome. Jednostavno, čovjek policajac, kao i vojnik, vjeruje svom zapovjedniku i ide izvršavati zadatak. Vjerujte mi, mi da smo znali da ćemo izginuti, mi bi išli. To je bio taki ponos, to je bila taka generacija. To je bila generacija koja je stvorena odjednom iz ničega. Znači, ja sam uvijek govorio, to je doba kad su veliki ljudi hodali po zemlji.